87.6 Ghetto FM. Teo bodi antobatigania enembie kubweketha batu atwena kuriara ko nene muno no tubongige kwiyana bugakarana ciate mandene tutemenyane atatwakara itu itatwekire mpara no tubatu irio biato nendre bikuma antoba mara kinya kwenu iteku ngiga jieku na neikuva miothoku sana tubarire lakini ndikoneka bado tendi withira ninto tabire kuikurea tubemba turandite tatwa mami amsore onotona semu muthetuni otiganya kwa twire ore kurakari ngige irethire tia mana kagundani diaria ka tubemba na tuboso dala diaria kurinta menge iratema junange temete tanjo anto batharaka inkomenya kwenu ni no igerete ngero ngige ino ikagira bwakurutha gutie muntu akegwa ena bia kuria tuge ni mbwimbije tuteaga munene o thirikari okwija gutwiteka tuendere ni kuri na makinya nkuigwa moja kinya kinye tumwadidie sasa nyinyi mnatakaje ne nene tuguchwa tubera mantu jangige na gutwore akue pigia munya aya kamuringire ode untije kinya ne ate ante kuthuganitio uo didia bwana Muthaura bui mono inkwirigira kinya gwa karibwega nande waziri ngige nirejere kaire kaunti ya Meru na Tharaka Nithi Ameru bariuria kathirikari retere kiri corona yorirwa ni mantu jangige nende mantu yu bwana Muthaura indikiritie na warie gichunkoru tware ajate kathuganie goko muguta. The locust problem has not been forgotten even as we have been battling this COVID-19. Nembi bothithitie akorwa nacio kuma corona kwija. We released some planes a few weeks ago and brought in from South Africa that have improved our capacity. Bwanenkanira mbio ya kugira nthiguru 10 vehicles that are mounted with sprayers to support the ground spraying. Ruto hiyo tumemaliza, wacha tubaki tuongea nyumbani. Sawa. Kwa hedi. Aya, muthomi njukite gwa chairman wa Agriculture Kirima Governor. Sindio? Utigwatane na munya bwikie ngari ucionthe Tharaka Nithi na Meru county yake. Ngari no taxi county in particular ne pool vehicles. Munya gweno kwenda bugira gwetwa kiku kungi kinya gwa karago kare. Ai niki njuki bukurega no tunatoka buberangige komwe tugatiga komwe ngigeni gacuka ithamira ringi thiku kungi gutigera gute spread au bwena pointi na ni umbo atikite nkiugaga na Ameru ngutetera wono kuthie muno haya gatigwe riu Akenya bangi bariuga ni mbie kubeketha kuwekea kwa kafyu. Rais Uhuru Kenyatta jomuntu imuriruo turikania kafyu ni athaingana daily from 7 p.m. to 5 a.m. in the morning. And I am sure that if we do this, we shall overcome coronavirus infections. Akenya baraba kunuguna ni batwire kethura gota thithirie bwega. Yes, alifanya vizuri kuweka kafu, lakini akashughulikia hata sisi ndio sasa tuwekewe kafu. Aya, tiga wananchi ba Meru bauga burenda gushughulikirwa ata thirikari ni batuletele msaada kero ni bakwenda Mount Mama timizika maingi kabururu musaada jwae kero ni kaba gatuterie na mbesa tutikomenya kero ni biba gatunyankira tutikomenya ganto bathenio toka anto bene pe chumunira ino gukuona anto ne nkiamukeo agukinyete nikibugukira gukaranjana ni thirikari kuga twatonya nyomba ni tugukwira nyomba thirikari kero ina kanyamu ga gutuletera ni batuletera kanyamu takabi gintu gya kuria ona gya kunywa mena tukira corona tugakwira nyomba ni ura tanto babiki no barero ni mpara nonto jau ni madhaja ho janguge kutoka saa 1 mpaka allowed 8:30 saa hiyo ndivyo biashara inakuaga imeshika kabo ingaga ngugitha ingana hii kazi tunafunganga saa 2 saa 3 saa kisema saa 1 sisi hatuwezi meka kireito Meru ni bura ingire nguge nyingi kwa baingi babende kwitabira na kuciao
lakini igitariri no mwanka tumenyere. Aira baraba guteta ni untu bwathoko kuingwa gitumi bura ingire. Nontu nyoro kwenda gwita thokone akethwa kwita atumba gwita thokone. Ukira kina gitumi ni maisha yako. Aya, gatoe muciari ujo kanya na watu ire uria kuromba. Ningeomba serikali ipunge hata kama tutaumia, hata kama ni kwa wiki mbili. Niki utakwenda biashara tianto tiendelea. Kwa sababu biashara ikiendelea bado hii ugonjwa inaendelea. Wina point rige. Kama naona kwa matatu saa zingine kwanza nikivuja nayo, unaona bado watu wanapanda excess. Kudikinya madhaja kafyu gugakarate askari wanakuja huku na rungu. Hatuna fujo. Hakuna mtu wako na fujo. Utena fujo na agwa askari no arege gukuria. Amekuja na rungu ndio akuchape na hakuna kitu umefanya honestly. Uru askari balitirimana na mtu madhaja kafyu gugakarate ni noma. Anyway, hawa wase hawachesi. Yeah. I'm telling you. Hawachesi na hawacheki. Badaba gatukiro bataki nyanja bwaone ata kila mtu pahali alipo arareo nuntu akageria kwana ethanira na askari. Ekoro baraba teonaga kurubao nja kurio bagwiritwe. Oigwa tojo kugwirirwa quarantine je ya murimo teke bui. We know that quarantine is not good, but Father God, we want to thank you. Auga ne bui jore quarantine je thuretia kurubenu. We know our husbands are not happy. They are very angry with this quarantine. Mukuru waku ne nari nande. The husband is just sitting at the sofa like a bulldog fan. Ne ate ikonotete. He has nothing to do. No soga, no nothing fun. Nimbire we gutuma ogwirirwa gukara kwina muntu thorio. By fire, by force, we are together. Oh, rabosata kabasata. Uru ijite chiondo chiongwa. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. 87.6 Ghetto FM.